عودي كده تاني، قولي. او او يو. او اي يا او. صح غلط؟ او اوه. او. ايه. زي الايه دي الايه، عارفه الايه؟ صح. لا الايه. بص اعمل كده او. ايه انت مني لا ده كده. ده كده بوظتها. فيها في ده مشاكل يا كده. زوزو؟ لا ده كده من حواري فرنسا. لازم. بتقولي ايه؟ ده كده من حواري فرنسا. تعرفي تقولي الفرق ما بين الايه الايه والاو؟ انا بكتب. او او يو. او ا اي اي. المشكلة هو إيه الأخبار؟ ما شاء الله. ضياع. هيعرفوني من صوابعي ولا تحط عليهم وردة ولا لا هم شايفيني كده. Tu vis en Égypte? Oui, je vis en Égypte. Interested in Columbus? نور اختي بتعرف تتكلم فرنش برضه. طبعا طبعا. دي فرحانه. يونو شبرا مصر. يا بنت اللذينه. D'accord, bienvenue حاول parmi تاخد nous. رقمها وتتعلم معها فرنسي، ده على اساس ان انا قاعد مع ناس هناك سم وبكم. ده انا عندي حماتي قسما بالله النطق بتاع الفرنسي بتاعها هيجيب جلطه. يعني كله بيتكلم فرنسي، لكن حماتي ما شاء الله الله اكبر الفرنسي بتاعها يجيب جلطه.